informiamo che fra pochi minuti arriveremo nella stazione di Venezia Santa Lucia. Prossima fermata Venezia Santa Lucia, termine corsa del treno. Personale di bordo a nome delle ferrovie UBB e Trenord vi ringrazia per aver viaggiato con questo servizio Eurocity e vi augura un buon proseguimento di giornata. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir den Zugenbahnhof Venezia Santa Lucia, Ende des Zuglaufs. Das Zugpersonal im Namen der OBB und der Trenord verabschiedet sich und wünscht Ihnen einen schönen Tag. Dear passengers, few minutes will arrive in Venice, Santa Lucia, final destination of this journey. The train staff from behalf of OBB and Trenord thank you for your attendance and wish you a pleasant stay. Thanks, bye. Normal ist.